Poštovani gledaoci YouTube kanala Duša Bosne, ja se nalazim u najvećem mjestu opštine Kladanj, Tarajevo, i razgovaram sa gospodinom Vejzović Dervišom. Derviše, hoćete li nam kazati nešto o sebi, o svojim mladalačkim danima? Hoću. Ja sam ostao ratno siroče za vrijeme onog rata. Bio sam kod djeda i nane. Od njega sam ošao i u armiju, u vojsku. Iz vojske sam došao opet kod njega. Oženio sam se. Kasnije sa ženom sam stekao, kad sam stekao brak, napravio sam sebi kuću. I bio sam, jedno vrijeme sam bio, tada je bilo slabo zaposlenje, bio sam bez posla. Pošao sam u armiju. Kad sam iz armije došao, zaposlio sam se u Metković, Luke Ploče tamo. Tamo sam radio 25 godina punih. Sve do uoči rata, zato sam došao u kući, zaratlo se, nisam se mogao više vratiti. Ostao sam bez penzije, stekao sam starosnu penziju 15 godina. Nakon 15 godina sam dobio penziju. Imam dobru penziju, nema vam 40 godina ko nema ovakve penzije, ja eto imam sa 25, imam dobru penziju, me more biti tako. Hvala Bogu. Eto i kad se to sve se to, se imala ratove svoje, sve rato je donijela svoje. Bila se čitavo vrijeme u ratu ovdje, znamo svi kako je rato bilo i tako. Kasnije imao sam ženu u izbjeglicu, ona je ošla u izbjeglištvo tamo u Njemačku, tamo je ostala sve do kraja i tamo je umrla. Ja mislim da je 2013. umrla. Prevukli smo je, ona nije mogla sad, imala teško neku bolest i tako. Derviše, rekao ste da ste vrlo mladi, da vas je vrlo mlade odhranio djedi i nana. Jes. Oni su mene čitavo vrijeme odhranili. Sa koliko godina je to? U mene to je bilo, u mene je otac 45. očeran u Užicu. Oni imali 7 istare očerava. To su oni izmislili da su mladi muslimani stajali, nami srećom. 7 mladi ljudi, on je tada imao 22 godine. Moja se mati kasnije preudala, ja sam ostao kod djeda i nane. Ona se preudala. Imao sam još jednog brata sa sobom, on se utopio u vodu. Čuvao je goveda i kupala se, prije se kupalo dolu u vodu u Gostelji, on je kupao se, nije ga imao ko izvaditi, on se nije znao plivati, topio se. Tako da sam ja ostao sam. Onda poleti malo kod matere, kod nane, čuvaj goveda. Znao sam po 15 goveda čuva tuđe i svoji je po šumi. Kao dijete sve. Svakak se prije živjela i nije se imala ni jest, nije se imala ništa. Kukuruza sela nije sad se ljep bacamo. I tako sam kod nane ostao, do nane sam ošao u vojsku. Iz vojske sam došao, što sam vam pričao, tako. Koje su godine, Derviš? 43. 43. Znači 82 godine. Ja, 82 godine u maju će biti sad. Neka mašala. Da doživiš to ako Bog da. Ma. Znači ti si sam od svog oca i matere odživio. Ja. Imao si jednog brata, on se utopio, sestara nisi imao. Ja. Nikog ne ima, onaj kad se predala nas dvojica bila. Bio mi je dobar, očuv je bio dobar. On je mene
pazio od mene, ne mogu reći, on je na onom svijetu, dobar je bio Raša. Naravno, treba istinu govoriti. Ona je imala, ne znam tačno, još šestero ili sedmero djece, što i polubreće i polsestara moje. Sve i oni su, tri brata, polubrata su umrla skoro. Onda je jedan bio u Njemačkoj, ova su dvojica bili kod kuće, umrli su oni, ova dvojica kod kuće umrli u godinu dana, ova dvojica, Vadili i Ajlin. A Rajf je umro skoro, nema jedno 5-6 mjeseci, u Njemačkoj on umro, i tamo je i saranjen. Imao sam sestru, polusestru Fatimu, ona je negdje u Beogradu za vrijeme rata, kud je to ošlo, tu u Beogradu i ona tamo, pred kraj su je našli, ali ne, od nje ništa nije mogla dobiti papire, nije mogao nju Rajf, nije mogao ju nikako prebaviti. Ona je bila kod nekog tamo kao sluškinja. I ona je umrla. Umrla je, jedna mi je polusestra se bila udata gore Kotlanja, ono selo. I ona se objesila. Objesila se nešto, nije imala nešto s čovjekom. Imao i dvije u Austriji. Isto polusestre? Isto polusestre. One su u Austriji oba dvije. I imam se sad otvarila, imam tu djecu, Hajrudina, imam djecu tu. Pa čekaj, Derviše. Pa Hajrudin i Fadil su ti polubraća, ja? Polubraća. Eto, ja nisam znala. Pa Čazini. Ja nisam znala. Pa i Raje Čazin, Hanija Čazina. Pa Hanija se je ubila, jel da? Ja, Hanija se objesila. Jest. Fadila, Mubera i one su bile u Zvorniku da Tovalije. I one su prebegle tamo negdje. U Zvorniku su oni kad se zasli, oni su jedva glavu izvukli. I Derviše, kako je izgledao život sa tom tvojom polubraćom i polusestrama? Dobro, oni su bili, mi smo se pazili sve do zadnjeg dana, eto. Dobri su oni meni bili, dobri, ja sam njima bio i sve je to dobro. I sad su oni meni ove se dvije javi što su žive. I ova ta poluveć i ta djeca i oni su uvijek ima Fadil, ima dvojicu. A ima Šolja jednog, Avdo mu ime. Ja, to jeste. Sve to, ja odem u Stopare i krenem ja pješke ko prije, ono, kažu, gdje jažu, šta jažu? A oni već imaju sad, sve ljudi imaju kolac, imaju sve to, sve radi u Sloveniji, sve to radi. Ajde sjedaj van da to odbaci. Ja, dobro, hvala. Neće s pješke ići. I dobra mi je ona snaga, ta Izeta, i ona je dobra. Dobra je i ova. Ja, dobro. Ova Šuljnica, ja. Sve su dobri. Jest. Jesu dobri. Evo Derviše, danas je uoči Ramazana. Ja. Hoćete li nam ispričati kako su nekad izgledali Ramazani? Ovako slično koji sad. Samo se malo više se išlo u džamiju, na teravije, više se postilo, sad se manje posti. To je manje. Nije manje, većinom se lijekovi troši. Onaj ne meri radi lijekova, onaj oprošiš prije alkohol, ne meri neće, pjantura. I onda tako ti sad ima, u nas je džamija nema, ne znam, ima 10-15 ljudi da dođe u džamiju. Kažu, ako čovjek neće da posti, lako je naći opravdanje. Zašto neće? Ma. Ali Allah za sve zna. Ali on sebe laže. Naravno. Ja imam od velikog pritiska, veliki pritisak, imam visok pritisak. Ja moram vjetra popiti tabletu i u 12 tabletu. Ja to moram, ako nisam, ja moram biti. Pa ja, to terapija svaki dan. Odmah, svaki dan. Imam to besplatno. Jedino koliko za glavu kupim sebi. I ovako, za gripu. Neki dan sam taba dao, nešto me izvrca me počeo, nešto žrta zima. Odajali sve kupiti u lijekove. Sad prije su davali one kesice što se mute, davali, sad ne daju. Sad moraš paket kupiti. 13 maraka. Jes, ne može po jednu se kupiti. 13 maraka moraš. Onda je opet uzeo onaj rinostop i njega uzeo. I ono, vele i ove nešto tamo vam 50 maraka.
Ali neki, tad moraš nešto. Ranije se radilo malo više, derviše. Nije malo više, zemlja se je radila, sad se ne radi ništa. Možete li nam malo nešto o tome ispričati? Zemlja se je radila, u nas se sad, imali smo konje, imali smo krave, imali smo ovce, imali smo, nemamo konja, ne zna imalo u selu 5-6 krava. Ima jedan, drži, ima jedno 15-20 ovaca, ima neko jedno, dvije, to je za sebe drži kurbana i usput, eto. I prije se, kako se nije prije živjelo, prije se je sjelo žito, čuvalo se žito od životinje. Pa suno čuva, viče, Boži vatru. Pa nije bilo ni petardi ko sada čovjek... Znam, ja to pamtim. I sam sam. Nije bilo ni petardi da ga čovjek prepane, nego samo viči, alać, uzmi onu kako, limenu neku posilu pa lupa, pa suno lupa, nema spavanja. Ja da se odbiju životinje. A sad nema ništa, samo kompira posije malo, ništa, neće žita slabo kosi. Pa uzato mi smo, da nam nije bilo sebernika i gadača, mi bi poskapali od glada. Nego išlo sa sebernih dole. Ljudi su, neko je davo džaba, neko je davo i zapane. Hranu. Ako ponesi duhana malo vodu, duhana, i duhan se, pušilo se, moraš na liniji, on je bio na liniji, mi sin na liniji bio, što je sa mnom. Husein? Ja, on je pušio, on je morao, mi smo, kahve se kupovalo, kakvi 100 maraka kila kahve bilo. Kahve se je kupovalo, dali se za 20 maraka, uneseš. Kasnije bila je humanitarna pomoć, ja sam bio ispred te humanitarne pomoći, dijelio sam narodu, bila je nas dvojica. Dobiješ spisak, imaš koji za... Pa bilo je, kaže, čovjek, žene su bile, čovjek je u Njemačkoj, nema ona pravo, ona ima pravo. Ne može da dođu pare? Ona je ovdje, ona nije Njemačka, a što on je tamo, možda čovjek ne mere, nije mogu ni prijeći, pustiti. A ni poslat pare? Ja nisam nikog odbio. Nikog. I ako nekog nema koši, ja njegov dio ostavim, neću da se podijeli, njegov ostavim, njega čeka njegov. A kasnije su davali kompir sjemena, davali su luk, sve malo je živnulo i malo se je živnulo. Rekao ste da ste radili u Pločama, jel? Jesam. I šta ste radili u Pločama? Na istovaru brodova. A na istovaru brodova, ja rekli ste i to uvodno. Ja sam bio polukvalifikovani dizaličar. Znači na dizalici? Na dizalici sam bio na manjim brodovima, ima i veći su brodovi, njihovi su, kad uđu, njihovi su ljudi na većim brodovima, na dizalicama. Nismo mi istovarali, mi smo samo uslugu vršili, tovarili i to. I na tom poslu ste zaradili penziju? Ja. Nema, najgore ti je bilo đubrivo kad uđe. Jedan prvi red složiš nam u paletu, dok ti počneš drugi, oni se oborio. A lanci čekaju gor visi da nose. Ali kasnije su nas dali 6, dole ubrov 6. Ti dvojica jednu, pa dvojica, pa onda si imao povore. Vidi oni da ne mogu 4 čovjeka osvojiti. I onda su dali 6, onda je moguće da malo odmoriti. Ako se obori, opet imaš vremena. Imate i pčela, derviše? A? I pčela imate? Ja? Aha. Pčele. Koliko imate košnica? 90. Mašala, dobro. Evo, baš mi sad nešto, zimanje, 10 sanduka mi je stradalo. Ovaj led što je bio sad suha zima. Pčele obično stradaju od vlage, varole i od bolesti. Nije, imalo je sve, imalo je meda, sve su imale, one samo nema, tako pčele nema. Uništi je varola? Imate sve derivate protiv krpelja. Ne, pa to je to, bez obzira. Sve on imao to. Pčela postaje, varola postaje imuna na sve otrove ako se oni koriste često.
Preparata. ako je malo društvo, a velika je mrzu, one ne mogu da nema malo društvo, ne mogu da griju jedna drugu. Ma razumije. I one se smrne. Onda šta je još snijeg, pane, one je dobro dan topao ili nešto. I one počnu izlaze? I one izlaze, pane na snijeg i ona se više ne mere. Znam, ja sam se bavio ne mere od nadloće da se vrati i ona tako, ona je strada. A ne mere se je zatvoriti. Ona mora se pustiti radi zraka, da ona ima zraka, moraš leto malo. I tako ti je to. Derviše, koliko imate djece? 6. 6, unučadi i praunučadi? Ima 5 praunučadi, imam 2 u Americi unuka, imam ovdje jednog unuka, imam 2 u Žvincama, to, a imam unuku jednu, to je ovoga što je, imam unuka ovoga ovdje. Imenjak? Ne, ja, osina unuka ima. Imam praunučad 6, imam 2 ženske i 4 muška. Imam jednu, ona je udata tamo u Sapnu. To je njegova, to mi je unuka. Ona ima sad 2 djece, i muško i žensko. Zapamtili ste vi. Ja, 2 ima, 2 praunuka. Derviše, kad bi morao birati da živiš u prošlom vremenu i u današnjem vremenu, u današnjem vaktu, šta bi izabrao? Ovdje, ovako, kako je ovako. Znači, ovakav vakat ko što je sad. Samo nek nema rata, sve će biti. Ima samo ko hoće raditi, ima more za raditi. Prije ti nisi mogu vreću brašna za raditi za dan. A sad ti skoro on za dan mora 100 kila za raditi. Mora. Sad ti je dnevnica 100 maraka. Dobar majstor mora zaraditi tačno metar brašna. Metar brašna. A prije se nije mogu. Ima lijepih kuća u Tarevu, lijepo se izgradilo Tarevo, Boga. A ima sve prazne. Pa sve prazne. Sve su kuće prazne. A šta je s narodom, Derviše? Ošlo ti nešto sada u Sloveniji. Čim je jedan odvoz ženio djecu nama, ona i krivo je odmah, ona vam, ona i mora, i on ili razvod brak. I ajmo tamo. A ima u Njemačkoj, što su još rade ljudi u Njemačkoj. Znači, kad bi prebrojili kuće u Tarevu, bi bilo pola puno, pola prazno? Ma ne, ima sad. Ili bi bilo više praznih nego punih? Imaš kuća sad, porodica komplet je zamrla, nema nikog. Nema nikog u njoj. Ako je neko ostao jedan i ošao dalje. Ja nije tu. On nije tu, ne živi on tu više. Prije, ja znam, to je puno je selo, svaku večer je sjelo. Išlo se i na sjelo jedno drugom. Kako su izgledala, Derviše, ta sjela u prošlosti? Pa grmi violina, Sergija grmi. Grmi svira. Sad nikom ne dolazi, nema, jedino uz Bajram malo se narod sabere, za 1. maj, za Novu godinu, to se sabere, ali opet nikom. On ode u Žvinice dol, u hotel neće, ode dol neće da priđe komši. A ja prije Bajram kad bude potpas, drugi dan Bajrama, treći, tu se grmi muzika, kočku. Sad ništa. Prije se išlo kompira, se nabacao pekar i luka i kompira, onda ima ora, sliva, ako ima bunde se ispeče. Prije se prstena igrala. Prstena. Joj, sad ništa, sad nikom. Samo ti dođe ako si bolestan. Šta ćeš me i onda? Dođi mi dok sam zdrav da progovorim. Ili ako ti je smrtni slučaj nešto, onda dođi, ovako. Derviše, svašta si u životu radio. Nema šta se nije. Svime si se bavio. Prije si uzajmiš očajka pare, nije niko znao, samo ti i on. Sad kad uzajmije. Znala bi Ilina i Drina. Nema ga, eno ga skapa i odgleda, nema šta da jede. A prije se pindžan ulja se uzajmi, kave se uzajmi. Brašna se, bilo prije za one
čanci, učanak, Znam, hliba nije bilo. bili su i zemljeni i drveni. Ma i ja, kiselo se mlijeko se u čancima kiselo, nije bilo čanak. I nije nikad, ni slađe kajmaka nije bilo, nikad. Nije, u pravu si Derviše. Pa se napravi se masla, pa one žmade, ono što Oj, ide mi voda na usta. prste lizat, jeba. Sad to niko. Niko ne radi veliš ni žmare, ni maslo, ni mlačanice. Mlačanice isto su dobre, ja. Ali žmare. Pa ja znam, u mene na Anahra metli, ja dijete, ja nju samo pratim. Derviše, možeš li za naše gledalce ispričati kako se pravilo maslo nekad? Kako? Kako se pravilo maslo? Maslo, kako se pravilo? Pa maslo se pravilo, odvoji se kajmak. Kajmak se odvoji. I što maslo se pravi samo od kajmaka. A ono drugo... I stavi se u stap, jel tako? Jest. I onda sve se to dočera da bude jednu tečnost. I onda se kuva. Kuva se. U jednu veliku površinu. I to se kad se skuva, to postane, sve žuto postane. A ove žmare što mi govorimo, ono se odvaja. Žmare se odvajaju, one ne iđu u maslo. Moja mati je radila maslo ovako, Derviše, uzme stap. I u stap stavi kajmak. Pa u kajmak, ja. Ja. I udara to u stapu. I onda se razdvoji se mlijeko od masla. I ono maslo se pretopi, ono što ostane to su mlačanice. To su mlačanice, to ostane iza ono. A ono kad se topi, kad se pretapa to, odvoje se posebno žmare, a posebno maslo. I to mora stajati jedno izvesno vrijeme, ili ona dobije onu... Žutu boju. Ja, žutu boju. Pa čanci, mene je bilo duša prije, oni čanki, kada oni završi, ono ostane oko, oko čanka, od kajmaka, jel da? Ja, pa on je prstom, nikad, ma nema više ništa ako što je prije bilo. Sad samo ideš prodavnicu. Sad više otrov jedemo nego zdravu hranu. Kupiš onoga kajmaka, ničim se kakav kajmak. Nema. Daj mi recite, Derviše, kažete imate oko 90 košnica pčela, da li vozite gdje na teren čak? Ili su sve stacionirane ovdje? Vozili smo jedno vrijeme do Nabagren, pa sad taj čovjek gdje smo vozili, on je umro. Sad sin, možda bi on dao, ali ajde ti drugoj. Sad je omladna je drugoj sad. I ne znamo da li će ove godine, ne bi rekao da će voziti. Ja sam vozio jedno vrijeme, bio sam u Novalićima kod Gradarca na Bagremu. I često puta sam bio sam možda 20 godina, tu sam pčelario. Ali idole, jedna u 5 godina zamedi dobro. Nema on je na Bagreme vozio, nema, slabo bude to. Bolje prođemo ovdje. Ovdje ima Misavina. Zavisi kad zamedi Bagrem, ja sam jedne godine sa 18 društava izvadio 480 kila Bagrema. Pa dobra godina bila. Ja sa 18 društava. Tad je bilo i više nikada. Pa ja, mi jedne godine smo bili, nemamo sudija. A druge godine, da sebe nađeš. Ne, moraš ostaviti njima. Ne meš mi povori sve. Eno sad, ovo što je čadalo, ima meda. Ali on će to prebaciti drugim pčelama. Derviše, ja sam čuo da se vi bavite i obradom drveta. Ja. Šta radite sve od drveta? A za vrijeme rata sam pravio i beške, krevet beške. Ove beške su se na podu ljuljaju. Pravio sam grablje drvene, pravio sam vile, košeštar. Evo tabure sam pravio. Ste vi jedini u Tarevu ovdje što to radite? Ja. Vitlove, kočopljare. Beške sam pričao. Sinije. Sinije, ja sam baš njemu pokazivao pa kao batove, za cijepanje drva. Ja znam šta su batove. Ta sam, nema, evo vidiš ove ramove, sve sam ja ramove za slike. Osim ovog ovdje i onog ovdje, i onda nijesam ovdje sam sve ja pravio.
Imao sam tu mašinu, imao sam onu stolarski cikular koji imao ove šare. Znam. Pa prodali smo im. Posjekao se ja, vidiš, ovaj sam malo prst smanjio. I vidiš kako sam nekad zakačio, ovako, kako sam ja činio, Boga pita. Nema, kaže stolara, da nije zakačio bar malo. A jedni dan jesam mislio, nisam da ću raditi. Neću raditi ništa. Onda uvuku neke grabovine tu drva, tu stovari istakli, onako nije složio. Vidim jedno 60 centi ima komade, kodaja, njega grab je dobar zaštila. Odaja reko njega, odrezana cikulara sve zaštila da. I ja sikirom ga razbijem popola i onda malo izobujem, ajde iščerati. Jedno tri sam iščeru, 400 da iščera, ali ja sam bio tu kriv. Mjesto da okrenim, pa da ja išao držao ovo ošlo tamo da upatim onaj kraj. Samo izbaci iz ruku, ruka na žagu. I belaj. Doma jesam unesli spao, dobro jesam pa unesli. A dole muru, ja sam uspio gasiti cikular. Nama sam kad djede znao šta je da se posjekao, činč nakon brzom gasi. A ja sam čuo da vi svirate šargiju. Ja. Pa bil mogli malo za naše gledalce ako nije problem. Moramo mi, ali moram ja to prvo govorit malo. Pa hajde ništa, sačekat ćemo mi da se to ugodi pa ćemo nastaviti. Ma ja. Znači uz ova kola se nekad igralo na seoskim prelima. Ne, došla iz studene iz sobe u rušu sobu, neće da odgovara se. Popuće nama ovi vizici. Dobro je to opet. No super je to. Vidi, samo mi ovdje odgovara, neću ovdje god odgovara, slabo. Hvala ti Derviš. Hoćemo kavu. Evo ti još jedan, ovo To su manje. Malo srednja, ovo je malo još srednja. Vidiš, ovo sam ja, orman se baca. Ja. I ja kažem, ništa hoće, kažu, lošu vatru, rekao, ja što, vidiš, napraviš čini, ajde, ovo samo ću fabrom odvrbat. Da vlagu, ali ne jeđe ne jeđe ovo nikad, ne jeđe nalogo, sve u kući stoji. 3 sini je različita veličina. Ja, 3 Evo, ovo ti je tako čopljeda što se prije na nju ovako radilo. Ja znam. Ovo je vito. A to je vito, znam, pamtim sve to. Sve to pamtim. Pamtim i vreteno. Ne imam vretena, a pravio sam i to. I to, evo, slično je ovo vreteno. Jest, slično to. Slično je, ja.
Ja. To je za... Je, obloženo da bude malo mekši, obični stolić, jel da? Ma lijepo, Boga mi, sve lijepo. Ali korisna stvar. Hoćemo snimiti malo šargije. Hoćemo šargije snimiti, hoćeš iznijeti ovamo. A imam 3 šargije. Vidiš, ovo ti je bio sat ovdje. Ja sam njega izbacio, pokvario se i ovdje sam napravio, vidiš, onaj kuća u Sena kapetana Gradačevića. Ja, kula iz Gradačca. Boga mi lijepo. Dobra ideja. Ja. Ja ništa ne bacam, ja to iskoristim sve. I dobro je iskorišteno. A ja, vjerujem. Dobro. Išamo za čišćenje snijega. Ja. Kopate. Ja, ovo metne kad snijeg pane iz dolnoga nama, ono očisti. Ja, i dobar je traktor. Ovo traktor. Jak. Ono mi je vinča da vidi kad doće Galban. Ja, vidim. I korpa za stoku. Ja. I za drva metne što. Bio je mača, znaš. Ja? I najedanput ga nestalo, nema ga. Kad ja dole ovdje baš pred predulaz, on mrtav. Nekoga iz malo kalibarski ubio i on je nekada došao i livsao. I u mene unuk nije dao da ga baci, on ga zakopao, vidiš, namjestio mu ovdje napisao Miki. A on je baš ukopan ovdje, ali tako ispod? Tudi on. Ovo je trešnjo panj. Trešnjo, ja. Još se tu pisalo ovo, pa se malo izbrisalo. Ja, vidim. Ja. A vidiš, ovo je Orapić ovdje. Viš kako se dvije one struke nikad. Vidiš ovdje ono tamo, ja metnem, štršteno je fatal, metnem flašu podenu, znaš. Metnem malo sirćeta i... A oni vole sirće i oni upadnu u sirće i ne mogu izaći. Ne mora izaći. To je u flaše ja. Isto sam to i ja radio. A ovo je vidiš pojelica ovdje. Ovo je tamo pojelica i ovo je pojelica ovdje. Vidiš ovdje i nema. Ja, znam. One padaju na te letvice i piju. Moraš ovdje. Ma razumijem sve. Imam tamo jednu pojelicu. Ovo ovdje sam bio namjestio pa ne more pušta. Aha. Mašala, Boga mi. Dobar pčelinjak. I 90 punih košnica. 90, sad će biti 80. Ja, nešto je stradalo, znači, u zimi. Derviše, je li ovo neki stečak ovdje? Je li ovo stečak neki ovdje? Pa to su mramorevi. Stečak? Ja. Evo ima ovdje, ima jedan ovdje, vidi tamo. I otkad su oni ovdje? Od pamtivijeka, jel da? To je od pamtivijeka, vidiš ima tamo, vidiš. To je zaštićeno, vidiš tamo. Mramor je? Sve mramorevi. Aha. A vidiš ono što sam napravio tamo da ptice... Ja, vidim. Sad sve kad se okrene ovam, vidiš. Dobar. One bježe od toga. Evo, oni misle to je. Ja. Kažu za ovo mramor je okamenjeni svatoj. Ja. Ma ko će? Evo vidiš i ovo je mramor. Ovo ovdje gdje sam ja. Aha.
Vidiš, To je za pojelicu. naliješ vodu. Ma ja, one padaju na kamenje i piju vodu koliko im je potrebno i to je to. Derviše, hvala vam puno što ste govorili za kanal Duša Bosne. Jako mi je drago da sam vas posjetio evo uoči Ramazana. Pa ako želite možete nekoga poselamiti, pozdraviti, pa izvolite. Hoću pozdraviti šći u Americi, 2 sina imam u Njemačkoj, 2 kćeri u Živinicama i ovoga sina što je kod mene i unuk mi je kod mene, eto to i njihovu porodicu i Njihove porodice i sve dobre ljude. sve dobre ljude, dobre volje. Kogod me poznaje mi ja njega i tako. Hvala Derviše još jednom, svako dobro vam želim. Hvala I mi selam imamo isto Hanifu, Čazu, Edinu, jel da? Ja. Eto, imaju Maksu selam od nas. Svu vašu djecu, svu vašu unučad, pravunučad, dakle selimo, Sinove. selamimo i mi u ime kanala Duša Rekao sam Bosne. porodicu, njihovu porodicu i sve to. Imao bi ja tu šta nabrajati. Je. Dosti. Hvala još jednom.